Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka esinye isibalo sethu esizokwenza ukuthi ulwazi lwethu nge-U substitution lube ngconywana futhi sisigcine sisiyithanda sisizwa kahle i-U substitution. Asithi njengoba sengikuphila isibalo sethu lana ngino 4x cube ezansi kuno x ophethe u4 plus 7 njengoba ngisekela ke la ngezansi khumbula ukuthi uma uthola ezinye izibalo uthi ukulandela kancane lemithetho ezokusiza ukuthi ufinyelele kwimpendulo yakho eyiqiniso. Asithi ke njengoba sengisekelile u-x ophethe wami u4 plus 7 sifuna ukusebenzisa i-U substitution ngabe sengibhedisa isibalo ukuthi kubalwa kanjani i-U substitution yethu. Uma ke sengitholile kulwazi lokuthi kuhleke bafuna ngisebenzise i-U substitution kulesi sibalo sethu bafuna esikhaleni sokuthize ngifake u-U. Kuhleke kulula kakhulu ngawusekela ke lokho ngaphansi ngizothi ikona okungu-U. Ngino x4 x ophethe 4 plus 7 ikona ke ngizokubiza ngobani engizokubiza ngo-U. Uma sengikubizile ke ngo-U sengihlela lapha sengithi du. U-du wami phela kumele ngithole na ukuthi uzoba isima kanjani. Uzoba yikho lokho okusele. Angithi mina ngikhethile lokho kungezansi ukuthi yikho okuzoba u-U siqala kanjalo. Base lokho kusele phezulu ke u-x u4x cube ukona kuzoba ngu-du. Indlela enye yokubhala u-du kuyafana nokuthi ungathi du over dx kuyefana uthi equal 4 ophethe u-x ophethe u3 x cube. Kuyefana njengoba ubona ngikubhalele lolu uphawu lami okolunye kaphambili okunye kemuva kuyefana akukhethi ukuthi uguqule kanjani kusho nje into efanayo ya du. Asiqhubeke kodwa nesibalo sethu sibone noma singakusekela sithi ayisithanda lokhu okwanamhlanje sithanda lokhu sosebenza ngako noma siqhubeka ngako asibone siqhubeka kanjani. Singabe sesiyaphezulu sino 4 cube angithi esingakubiza ngo dx ezansi sino 4x sino x to the power 4 plus 7 ekade sisisekeliye sathini sathi kungubani kungu-U. Kusho ukuthi ikona x esizokusubstitute ikona esikhaleni sako sizofaka u-U. Khumbula lokho kuphezulu besithe sizobani koba u-du ngani esingabiza ngokuthi ni default ngoba uma sesikhethile u-U sekusele u-du okusho ukuthi na kanjani ayikho enye into ezokwenzeka kuzomela kube ikona. Ngino du na ke ezansi divided by u-U ngoba kusho ukuthi isibalo sami sesime kanjalo angithi siqhubeke ngafana nokuthi mhlawumbe sithi ngawu1 over U du. Angithembe kuyazwakala engizama ukukuveza ngingasakuvezi ngenambeni ngedidayo. Angithembe nje kuba into elula ezwakalayo ukuthi kanti i-U substitution yini isebenziswapi. Uma ngithanda ngathi ngabhala uphawu lami leli natural log lolu phawu khumbula olweli natural log yabona ukuthi ngathi kuvela u-L no N kancenyana ngizofaka u-U wami ngenhla ngizofaka ne-constant yami ngoba kungenzeka uma ukuthi besisenza sonke ngempela lesi sibalo sethu ngenzeka kube khona ukuphinda phindanayo noma okuqhubekayo noma okufanayo esikubambisa ngo-C sikubize ngani nge-constant. Asithi futhi ngaguqula nala ngezansi ngithi isibalo sami bengavene ngiguqule nje impendulo yami ngithi x to the power 4 plus c noma kuncese plus 7 plus c ngigoqa isibalo sami kalula njalo so wenze ezinye izibalo ze-U substitution.